Kubor nakaslem jong unongsan hima. Working President ka Meghalaya PCC uba PNCM ubadeiru MDC kaseng Congress ha kasengi sajan ha kajingelang kaseng haramprai ulaong baka Congress kadang don bun kibriu kibadan ha kalenti wan job ya ka election UTU MDC ula kamru bakam dan jing AA ru AM ya kaseng Congress bakan yo thau sarkar ha kani ka election kawan salong house nam 8,000 arpulai Nalor kata ubas ia mula ong bakipat ba kim day ban khuslai namar ko Congress mental kala dani kidur kmat thamai kibalong kibabet bar kiba pro jabing kibala ban sensharia ke jella banwan rakyat ko sarkar ka baklan ula ong bakipat ba kidan kam ya ko Congress ula ong ru bakipat ba kiri ban snothu ba ko Congress la kalong hajella lani hadali lani hakari barok kawai kaya dana ka benta ka bet ka biang jong kinong shnong Ubas im da kaba benrap baklam jiet ikinong mi khmat banlong menteri rang ba tang man pandemia ki e ha ka asa mulaong ki pat ba menshwa ki jiet yu tirot sing ukyang nang ba bat ki wei pat banya da ya gari khasi jantia henrei kini kinong yalam jong yi menta kila shu pendam lut ulaong ru ba ka jingyam ki pat ba ha ka than malong ko na ka kta ya ga do nuot jong u henrei ulaong ba ka district council ka ba mo u udei unong yalam kaliang persha ka yang scam ban am ka shan ya ka soskular lani ka MOU bala soi da menteri rang ba ka Meghalaya bat menteri rang ba ka Assam kan bau MLA barem ka mau thengkut u Francis Pondit ar sangma ulaong ba namar ka kenrum kanram hapo ka seng ki babun kinong yalam gilami no na ka Congress bat kilalet ban penya so shaki wei pan Henry ulaong ba ki babun ki MLA bat MDC ki balami no kila babi kala bat penpa ka jingbam hon bandon hai ki wei pat ki seng san perthai ki baro ban yang scam dan kami kini dalam dua scam bat tebe nang bangin poi atau bangin dai kali ni nom long mana ngating yo ni long mana hadu mentang dan lagi income tax na kadau saudara Kongres hadu mentang dan district council pada di Kongres hadu mentang dan long snong long tau nama ka district council ai Kongres hadu mentang yo jela kumdi de ka Kongres at sa babay na taraw kim di pag ino ay Kongres ng scam para di scam house na marjar pulay Kongres ang scam man ay isa kay kababhatang tapos ibro yung ikin suk habar bilang ubarit no bakraw inong ka jingker yan krisito ang scam para di krisito mabi yung dojing e panjab marang ibi magray na yung menta kumni ro bundi kibadon hadang tiban job Kau ya kani ngambat ong kan mentang, ngan ong hadin sausan benai, mentang ngambat ong. Kendai pun, biong ka nung stoi, biong ka mau kerwat, biong ka mau hati, biong ka bentor. We are on the way. Very good chance to win. So I think we have no problem to form the government. Bapak mensua kijit yau patakan sangma, kijit yau tirot sing, kijit yau kiang nang ba, banyada ya kendau wasya. Banyada ya kari kasi kari karo ya kari pernah kilidar jongi menta susarandar kilidar jongi menta susarandar ni klamjek ya kinong mikmat balong chief minister ban sorandari kinong ni asa klamjek yang balong CM hausna marhajar khatsau ban sorandar no ya kading bentuk orang basnom Jit yang abanong CM during that time banyada ya kidar basno paniyang banyada ya gari ya kecak oh yung Kongres kam job show Real Madrid tu player paling baik no one player buat mai pun mah banong kekut no boleh pilih tuan marna many you give me hak nyawut mana bantu tuan naik busan mut Now, we should not be worried because we have many new faces have the capability, the potentiality, the competency to run the state. Kumpulong mentahan, ni kemen basdan sarkar MDA, penban, kato kani isnong ibahap ako po kahima yang si, hagahima jernam, hagahima nonglang, hagahima nongspong. Hagahima melim kimut panai sa Assam jitno yalam ban surrender sa Assam I think my brother you understand
ibayam hagi kai malang kena kakta kadorun tonga kakta kalau kadresek council kebanganai UMDC leader jo kalian persya leader of opposition ngayeng scam bangin nom kershan ya ka MOU ka sign habren Hemanta Biswas bat ukorat sanma ka history ka ongkumno ya kali kasi jongi ka history ka ongkumne bau put usaham jong kali kasi jongi hapor British ro udah pun samjong himagasi wat ka British government na England kamla panen crowd chapo kasih territory kita mau pa nitan ki British territory European world West Bajar mo Jail Road kina panen crowd CNC lo chapo kasih territory sebenarnya what British balong so powerful Umma bagan ikut CNC haga khasi territory. Umma bagan ikut haga hima nongang. Umma bagan ikut haga hima jengam. Umma bagan ikut haga hima rengsi. Namar ba upur usam jongi ulong kat hima khasi. Council. Ilarai bayakan ikakam inlek syakut. Boundary committee jong ka khasil district council ngamtip don bala withdraw ngai tangba kali banyak be in file ya daga case hapo high court ne hapo supreme court daga jinrilang bat himan bat MDC na UNDP ura kam backsedin to UNDP ru ka thai tik rescue backsedin u congress unnom back. Let the court decide whether these villages in Mangapunara area are under Himanunglang or not. Yes. If it is under Himanunglang, then it is in Meghalaya. You cannot transfer forcibly to Assam. Constitutionally. Tentang itu proof bagi Wisnom ide ini yang hampa ke Himanunglang. Ada Himanunglang kagum ke constitution film nama panai Assam. Dan bak bahkan siapa Kongres hadil hila kata pausnya dan bak bakasan syar ke Kongres Meghalaya kata pausnya ani panlai sensyar ke MDA bar ke MDA ngathlai lah habe kan hindiru prokonchene ngathlai lah sensyar ke MDA katu kan ne pausnya mensua Meghalaya ngathlai jin habu nong story na IT sa Assam ni dan bak bakasan syar ke Kongres jongi hadu pentanya dan nenang sahum ni kiparlok ini ban sutu ba hadu menta ke Kongres parti ke jongi lalu has sentral lalu has state kayaga na ke benta ke pit ke biang jong kinong song snong lalu agak jela lalu agak India baru koi dah ini kendiat si ngioi ba ban penong compulsory yaktin hindi hadu class 10 gubernur wong ndey ban penbor gubernur te wong ndey ban penbor bani ka hindi yaki kena habakimman kat bau konrad bot prestun ni welcome yaktin hindi kata idi ginung yalam bijung itu